Pimitikzu ki pende sikyon bumram balo sansingi choki New Zealand di manso ne pyogi ne dun sebe tablam umelam ki siju la gyabgyo toptap nashin yobarje. Yute na sikyon choki tsamsi teng tangbu yimbarje. Kasan sebachi ni sikyon choki Tonker Auckland na tu sane pyorita pyodun gyabgyo nankin tanashi gyari kajik je kyun mida nigya ngabju gyawala pyodan gyana ni warki de maung tade delam kola sungshe na yobarje. Kapter sikyo choki pyoda pyumi nedan sheba chegyur tso cheshu te gyana korla shegweba yimba sungbata pyogi nuju niki nedan hajan zara yoba ngodro nandu. Tanashin sikyo choki pyumi dikzu ngoyne pyogi nedan selwe tablam umelamgi siju kola dejo nandu. Sungshi jukdi kapsu sikyo choki yute mimane umelamgi siju shisha to pyumitsola gyarabima chitun gekabgi nga khonsu mingdun tsungbe rangyon nebab toptapsu gyabgyo bugu shuyo barje. Sikyo choki pyodun gyabgyo watsola tukje lekbuki chada reya nandu. Australia kusab tunju tsogol hawala dan sakuite jetuba tupden kesan lagyan lenja shuyo barje. Tini yute lungting kanda nyintin lekhan soki jandi lechen thola yang pepshu na yobarje. New Zealand Herald shebe nyintin lekhan ki jandi lechen na tu sikyon choki pyo na gyana shungi tanyo jengi siju ho pimisola rawang khanya mebata gyana shungi sedalarung choga toshi tangwaso ki kola ngodre na wata umelam ki siju to pyo gi nedun seltap nashin yogor so yang ngodre na yobarje. Are you looking for autonomy rather than independence now? Historically, Tibet was an independent country. Even China has recognized that. So it is under occupation. But the Chinese government says sovereignty and territorial integrity of China is non-negotiable. So His Holiness Dalai Lama is saying, okay, we will respect the sovereignty and territorial integrity and unity of the motherland, but give us genuine autonomy as per Chinese laws and within China. So that's a reasonable middle way of two sides. And dream of the Tibetan people is that His Holiness returns to Lhasa, the capital city, and there he blesses and teaches them on intricacies of Buddhism, and they all seek his blessing. That's their dream, and we want to fulfill that wish. Kanyi cheba sumjuni sikyon cho sane su jobe kapsu pyuri sobe pepsu sodun pyudu. Kapter sikyon cho ki kashagi ngada ngabju tabju da pyochu namgi sheyun kontor donggu kene pyumi tabju gyune tup tabsu pyumi nangku tunlam dosa jikji goegel tanashi pyoge shimyogi nedan da pyonangi zara nedan pyumi jikzu ki pyogi nedun selbe tablam umelam ki siju tola shergyo chegyur chosem tembu yogo so ngodrona yobarje. Tengdi tsamsi teshin yindan shirin redo. Terin sikyon cho Tonker Dunedin shebar pepgi yobata, sanyi gesa Wellington tu pepgi yimbarje. New Zealand trezo su jangu sobe trezo tumi sikyon cho la nelenki chadun shikyan kuri na yobarje do. Yang Wellington zula lobnye kantu turab nisaji be na pyogi chepsi da koryu rishung jegi tola donle che goebe nedun kola sungshe nangyu jegi lerim do. Pimitikzu churi lekungi kalun yuto gamagele cho simla dan dolanji pyunshi